zanin hi hei kan nu pa in riak turin kan chuk thla a tukina an pu hovin clear takin athil lo ti hnok te kan da fel veka ma se hi zanin riak tur kan chuk thla chu hetiang hian thil hi alo om le tamaya thuthleng te po hi hei a pai dar le veka ni zana anam thluk lo te ho so ta so nu a par ri thutna te a chhaka dining chair mun hi a kan hun te po ti hian alo nam thlule vek ta a he thil mak tak ani tukina do lama tang te le sdo lung le not an pu ber te ho nen ti hian kan en veka kan bun na room te po kan lu ta thil engkim clear takin kan kalsan ani hei hetiang hi ani a kan ni za mi te thutna ni zana nam thluk lo po heti hian alo nam thu a he ram huai che tu dan hi ti to meang ram huai ani ber ani ang chu mak em ani ti chuan he kan room kan han honga light kan han on chu bot bu te hi hei ti hi lo amak em ani kan room hi ang lai po kan kal ani a janina po kal kan hong chapa chung lama lut lang theina tur hi room in hong kal lo hi engma om lo ani ti chuan hei hi lift elevator nung si room chunga tanga tukver te om ani a hei hi ti hian alo in honga hetiang hi zanina thil om le ta na ni office thok te nge staff te po in min ron mo pui le thei se kan du khop nia tukina min ron mo pui to a zanin hi hetiang hi kan ni le a hi thil mak to kho ni in ka sha soi bak mai na po ka sha lo chu tiang chu kan tin ani hi bi ani do ka na mi ani a heti hian na pai tha a chuan hei puchana do ka na thil om te tukina pa op te le puchana te ne ni zana abung ro pai dar hi ni zana bung ro pai dar hi kan rem fel feka tv ero chu hei lo nam thla do lova hian ful takin meeting ani tan room dang hi an pu room le so tami so puthang te room ani a hei